أتيتك يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Manto na aya bandingan tanong na sumbatan tanong sumya pambagusay tanong si iko at taksim at tani lil fi'al. So kiyang bagi-bagi ay kadua kugalabak. Agito so dars tanong ikapat. Dars arabi. Lagi napagusay na kaniya na makon patabu kapagusay ako ron kaliya miyo na so kin discuss at tanong na din kailangan ubat tanong kasuya. Gibuha di tanong di kabati at tanong kagukap manay tanong sa di tanong pakatas ng Jose niya. Paganayon na so taksimul fi'l bi'atibar as-sihhati wal 'illah miyo say tanwanan. So ahruful 'illah so alif waw ya. So كم bagi-bagi o al-fi'l bi'atibar as-sihhati wal 'illah. Kanya so as-sahih kadua na so al-mu'tal. Min bagi-bagi mo so as-sahih sa as-salim al-mudha'af al-mahmuz. Ibarat was-salim kataba jalasa sabaha. Ibarat mambu o sumambu sa al-mudha'af na min bagi-bagi mambus kanyan sa dua thulathi ag ruba'i. Ibarat wa thulathi na madda marra sumambu so ruba'i na ibarat yan mam na zalzala damdama. Ikatlo na so al-mahmuz min bagi mambu sa talo so al-mahmuzul fa ibarat wa amara ag so mahmuzul ain ibarat wa sa'ala so mahmuzul lam ibarat wa qara. So al-mu'tal na min bagi-bagi mambus kanya sa patiman bagi. Ibarat yan naging ito al-mithal, al-ajwaf, al-naqis, al-lafif. Ay ibarat wa al-mithal na so wa'ada wa thiqa yabisa yung say tanod na yan. So mambus so ajwaf qala ba'a sama mambus so al-naqis qada rama da'a yung say tanod na yan. So mambus so lafif na min bagi-bagi sa dua al-maqrun ibarat yan na kawa nawa ikadua na al-mafruq ibarat yan mambu na waliya waqa. Yanqasimu al-fi'lu ila sahihin wa mu'tal. Nagisum yang say tanong nagiwa kasuyatan ron. At tiro na sahih nas kanyan so ma khalat usuluhu min ahrufil 'illah wa hiya al-alifu wal wawu wal ya'u. Ako nagtiro na sahih nas kanyan so nganin mapupukas ko mga pakaasa do mga batang yan. Pun ko mga bata nga mga panyakit. Ang tuna sa mga bata nga panyakit kanyan so alif, waw, aguya. Ay ibarat o as-sahih na dataro kataba, darasa, madda, damdama. Kataba isurat, darasa yang adi madda binintang yan, damdama kiralangitan. Wal mu'tal sumambuso mu'tal gi so galaba ka adna panyakit yan na makana ahadu usulihi harfa illatin nganintigya na miyabaloy so isa ko mga pakaasal o mga batang yan mga pakaasal yan batang sasakit. Ay ibarat yan nadataro wajada qala qada kawa mana wajada na miya katuon qala pitiruyan qada yang hukum kawa miya mirinsa. Min bagi-bagi so aqsamus sahih sa yanqasimus sahihu ila salim
ومضاعف ومهموز. Game yang ako sa itanwanan. Eftero na salim na ma salimat usuluhu min ahrufil illah wal hamzah wat tad'if. Sunganin at titagumpya sa mga pakaasalian puun sa iko mga batang paniyakit. Agu hamzah titagumpyas kaniyang ko hamzah da hamzaun. Agu tad'if da am yakaswirun da am lagidun da am yakaswirun. Yang ako sa itanapunanan. Ibarat mithalul fi'l as-sahih as-salim. Ibarat o galabak as-sahih as-salim. Lagid o daraba, nasara, qa'ada, jalasa. Daraba, mintol, nasara, tumyabang. Qa'ada, miyantod, jalasa, miyantod. Ayang bid na kambidaan o qa'ada o sujalasa, na sujalasa, na miyantod ang makapupuong ko kasasandang yan. So, qa'ada, na puun ko kapakatitindag yan, na miyantod sa kanyan. Eftero na ikadua na sual mudha'af wa yuqalu lahu al-asam lishiddatihi yanqasimu ila qismain. So, tigyan sual mudha'af na ipumuturkan yan na al-asam. Ay na asam siya na nabagi so asam paniyakit kagi so asam maana niya siya na matgas di shiddatihi bisabab siko kapakatatagas yan ay pagmin niya siya aging kaya shidda aging mutakatatasdid yan. So mudha'af na paday pumuturun na al asam siko mga luwa bigibagis kanyan sa babagi. Paganayon nas kanyan na mudha'af thulathi gisutluti man batang yo sa itanok na nang umiyang una mudha'af ruba'i supati man ibatang mudha'af. So tingnan to sa mudha'af ath-thulathi al-mudha'af ath-thulathi ma kanat aynuhu wa lamuhu min jinsin wahid. So nganin am yabaloy so aynul fi'liyan agus lamul fi'liyan min jinsin wahid sa susun. Ay mana na malagid siran. Ibarat yan nadataro farra nagyang kutuwa kateso aynul fi'liyan giyay kateso lamul fi'liyan ay pitirina min jinsin wahid lagid sa susunan. So farra na pakasalian farara. Farra na maana farra na miyalagwi. Lagi din mambu na sumad pakasalian na madada ay mana madda na binintang yan. Saffa aslo ay mambu pakasalian na saffa ay maana saffa na piyakasihop yan. Yan makasihop yakalain. So, lagi din so syakka ay pakasalian na syakaka ay mana syakka na inupakyan makapmanong sa inupakyan makapmanap sa yakarugunan yan mana syakka. So mudha'af ar-ruba'i subtir na mudha'af patiman ibatang ma kanat fa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin wa aynuhu wa lamuhu al-thaniya min jinsin. So nganin am yabaloy so fa'ul fi'liyan ang lamul fi'liyan apagunay na sasuson. Agus so aynul fi'liyan ang lamul fi'liyan ay kadua na sasuson mambu. Ibarat yan nadatarag yung kutuwa zalzala kateso niya ditiro na fa'ul fi'l kateso niya ditiro na lamul fi'la paganay.
limang buah pagagadungan na ginadidiktiran niya pagminyansan ainul fi'al agulamul fi'ala ikadua. Nalagi diyan mambu naso as'asa ikatlo naso qalqala. Ay manazalzala nakiyuyong yan o di na piyakaplindul yan plindugian. Siguro basta tanong maranaw. So Allah Ta'ala zalzalallahu al-arda piyakaplindug Allah subhanahu wa ta'ala so dunia. As'asa ay mana as'asa na miya kalibutang miya gagawi. Qalqala na mana qalqala na piyakakukogin. So ماذا يبترون المحموز ما كان أحد أصوله همزة. Sunganin am yabalay so isa kung mga pakaasalian agit pagminyo ng mga pakasal na sa mga batang yan hamza. Barat yan madataro al-mahmuzul fa. So hamza niyan nasi matatago si paganay. So mahmuzul ain nasi hamza niyan nasi matatago kadua. Mahmuzul lam so hamza niyan nasi matatago ko ikatlo nagid klase o mahmuz atalo mahmuzul fa mahmuzul ain mahmuzul lam ang tanod ng miyosa ay maana akhada nagkinuha niyan sa ala na makapmana sa miyangingisa makapmana sa miyangni makapmana sa miyanulon qara'a miyatya. Sumambo sa isusunan aksamul mu'tal pisusunan o sasakit ang mga galabak. Na yang kasimul mu'tal ila mithal ajwaf naqis lafif. فالمثال يبتلون مثال ما اعتلت فاؤه sunganin asasakit so faul fi'liyan so fanian so paganay ibarat yan nalagi do wa'ada so paniyakite na si matatag sa paganay sumong sa paniyak yasara so paniyakite na si matatag mambusi ko paganay sa manoto nag-iiptiro na mithal wawi limang biptiro na mithal ya'i so wa'ada namigay sa kapasadan di namigay sa dienti miyagi pasada so yasara na mirap man sa kelbudan yasaratil mar'a kelbudan so babay si kukambuata pilwailada o di na yasaral asiru kelbudan aging gotwa madadaw ano pag-isabutan tanong saya aging kaya mana mithal miyo sa itanong niya kumiyang na وسمي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه. Inubturo naging kutwa mithal kakagiya ang misabab sa mata nas kaniyan na yumathil sahih tupakalagid sa kaniyan si iko sahih ang galabak fi adami i'lali madihi si iko di ke-i'lal sumadin yan. Ay man na di ke-i'lal na kibuang ko kapusan yan. Nabalagi do mga fi'al kibuang so kapusan yan si ko sa mga mu'tal kibuang so kapusan yan si ko madi. Naging kaya ay maana na mithal na sulang no tasrif yan na dead na bon kibuang. Kataya aging kaya ibarat tanong na ilayan yubo kapag maana napaka-stop nyo siya na ilayan yubo kadid na mialin nakataya mo mususah yan so mamsubtiro na al-aljawaf na ma'talat aynuhu so nganin asisakit so aynul fi'liyan ibarat yan nadataro qala nakuto so ajwa sakit sa lokian inani ainul fi'al ya maana gin kaya sisakit so ainul fi'al yan
qala, pitiruyan, ba'a, mipasa. Ada na pagisabutan tanong sa imam. وسمي بذلك لخلو جوفه. Inibturo no to, agyang ko to al-ajwaf, nisabab, sa agyang ko to kababakante o lembakyan. Kababakante ang agyang ko to al-ukyan. Unsi kubatang asahih. Ay man na nasulukin ang nabasahih. ويسمى أيضا ذا الثلاثة. أقول نبترون بن سو ذا الثلاثة. إن رنا كيبتو جينجا ذا الثلاثة بسبب sa siiko kapsinde yung siiko madi kapsinde ya siiko bisabab sa mata nas kanyan na siiko kapsinde ya siir kanyan o taol fa'il so kaptiguirum sa taol fa'il agimbalis kanyan at trotiman ibatang trotiman imabatang dataro kulto isa dua talo oto karagi agito tinutay mana da talata tamang bubi'ato sa dua talo agito kulto na pung kukala ni tamang bubi'ato na pung saging utwa ba subtiro na nakis na ma'atallat lamuhu sunganin asisagit sulamul fi'liyan barat yan nagdataro gaza rama si matatagu sa giyang kota kapusan niya naging kotwa harf illa mana gaza miyagiti dawa rama makapmana sa miyana makapmana mambusa miyat wasummiya bidhalika linuqsanihi inibturo nuto agyang kotwa nakis misabab siko kakukurangiron misabab ko kibkibuang o orianian seko sabaad o diyon di katasripa dataro gazat na mga miya daw naging kotwa kuan harf illan yan gazat na miya giti dawa ramat ay mana ramat naging kotwa miya gazat na miya giti dawa bai na ramat na miya na bai ويسمى أيضا أقول ابن ترومبنسو ذا الأربعة بسبب سمتا نسكنيا نسيكو كبسين دي أنكو تاو الفاعل nadiskan niya nimbeloy apat timani batang pat timani mga batang ibarat o gazaw to isa dua talo pat gazaw to miyagi tidaw ako ramay ito niya na ako di na biyatak ako na giti padangaran yan subtiro na lafif na dus kanyan bagi abtiro na lafif na maatal harfahu sisak sunganin sisakit sudut timan ko batang yan so lafif na dua bagi sekanyan sumafrok agu ikadua na so makron ayabtiro na mafrok na sekanyan wahuwa ma'talat fa'uhu sekanyan sunganin sisakit so fa'ul fi'liyan agu damul fi'liyan amang bubtiro na makron na sekanyan sunganin sisakit so ainul fi'liyan agu so lamul fi'liyan ibarat o waqa itiruyan na sisakit so fa'ul fi'al kata so fa'ul fi'al aguso lamul fi'al kata mamuso lamul fi'al yan sa gingay kapusan waqa wafa ayama na waqa na piakaligtas yan piakalidas yan di na siyabot yan wafa na makapmana sa tumiyunay tumiyuman sa pasad tumiyuman makapmana sa miyayad pansautang وسمي بذلك لكون الحرف الصحيح حرفا بين حرفي العلة inibturo naging kutuwa lafif mafruq kami sabab si kukabubaloy ubatang asahih kata subatang asahih
Giang iya matatago sa lokyan. Fariqan baina harfil illah at yakam berdagian agim kutwa duti mana harful illah. Barat mambu semambu so makruna ibarat yan nada taro tawa agu rawa. So tawa na makan dekat mambu agim kutwa harful illah ni na iti bitiru yan na i'tallat aynuhu sisakit agim kutwa aynul fi'al yan. Walamul fi'al yan aguso lamul fi'al yan. So ikadua aguso ikatlo harf. Lagi din mang unaso rawa. Mana tawa na kidatian rawa na aging utamian utul. Nah, ini betul membutuh sumya bidzalika liqtirani harfi al-illati ba'dihima bi ba'd. Ini betul naging kutwa lafif makrun bisabab sa suka pakan di dekat udut di mana harf udut di mana batang harf illa o sabad kiran suka pakan di dekat tairan. Nah, gitu between sa lafif makrun. وهذه التقاسيم التي جرت في الفعل تجري أيضا في الاسم نحو gitu yan kem bagi-bagi yang utama yang ipos kem bagi-bagi sahih atau kem bagi-bagi mu'tal allati jarat fil fi'al agitus so miundas iku galabak tajri naptundas panamambu sa iku ngaran ayman napkulo lamambu sa iku ngaran barat yan ada taruh syamsun naging syamsun askan yan na ism sahah salim اسم سالم لترمم وجه اسكنيا اسم اسكنيا مثال يمن نا اسكنيا ممنا اسم اسكنيا ممبوها مثال قول اسكنيا ممنا اسم اسكنيا أجوف سيف اسكنيا ممنا اسم اسكنيا ممبوها أجوف لكن ممبو دلون اسكنيا ناقص اسم اسكنيا ناقص وبيون lagi dia mampu wahyun mampu sekalian na lafif maka lafif mafruq jawun sekalian mampu na nafis sekalian mana na sekalian na mudha'af thulathi hayyun lagi dia mampu mudha'af thulathi sekalian amrun mana na mahmuzul fa bi'run mahmuzul ain naba'un mahmuzul lam haddun mudha'af bulbul ay ma'nana sekalian mamuna mudha'af rubai gina mudha'af thulathi kata mga mana niyan Samsun alungan wajhun bundal yamnun mana so yamnun sa barakah qaulun katero saifun pedang dalwun baldi dhabiyun saladun wahyun wahi jawun sutaks hayyun uyagu-yagu jawun lagi itu so mana nakan gawaging gutwa masa so ndu amrun na suguan bi'run paridi nabaon tutulan haddun na garangan bulbul mga tayo sa bundal yan na papanok aging ini pinagutan sa mga bundal na mga tuladan na kanaba bayni batitud nagi mapipikir saging kaiya maanan yan ka matag tanurong budnunan pianagu para kesabutan aging kutwa maanan yan saya tanah butuh bisa diang ka sinamuskanu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إذا